twese kandi imitima yanyu abantu bishimira Imana tuba twese yewe kutugira umunsi mukuru twese Yesu nashimwe si jewe jenyine nawe ni umuntu n'Imana Yesu nahabwa icyubahiro wagira umuntu n'Imana Imana yatuzigamye muri cya gisagara yatuzigamye muri bya bibazo byari bigoye yatugobotoye muri za mpatane zari ziteye ubwoba Yesu nadutabara Yesu nashimwe jawandi igihe nigeze kuri isengesho misi yose ndavuga nti Imana iri yinga riraheze none rero ko yinga riheze amahoro ndasabye nari no yinga Mana uzuntabare nzorirangiza amahoro Yesu nadutabara nari mwirinde bikomeye hariya mu ijambo ry'Imana muri Zaburi 12 gusomera biravuga ngo imbwa zirahangikije ahandi naho ngo impongo z'abashani zirahagurukiye ni ukuvuga rero icyo gihe nari mwirinde nari mu bibazo nari mu ntambara ziteye ubwoba kandi ndabona ko ata muntu n'umwe yoshobora kuntabara kiretse Imana yonyine Yesu nashimwe none rero ndashimiye Imana yatugiriye neza twese ikaba yatuzanye nawe ikaba yatuzanye tukaba turi hano uyu munsi imbere yayo Yesu nahabwa icyubahiro kandi n'ababyeyi bataraha sinureka kubashimira nabo bantu n'utundi bakavuga bategeka amatwi uze guhagarara imbere y'umugeni w'Imana nabo Yesu nabahezagire cyane hama ndiko ndasenga Imana yarampaye ijambo dushobora gusangira kandi ijambo ry'Imana n'isitandike kweri hama rero bambwiye yuko uzi ijambo ry'Imana nagerageje gusenga mu buryo bwari n'imigoza ariko muba mu mutima ndiko ndasenga ngo kugirana imigenderanire myiza n'Imana Yesu nashimwe ngo kugira imigendere kwerekwa imigendere y'Imana Yesu nadutabara nawe Yesu akwereka imigendere yiwe numvise ijambo rivuga ngo kongera kugirirwa neza n'Imana Yesu nashimwe kandi uko turi hano twese uwo ari we wese n'uwiyumvira ko ari umutunzi aragakomeye nta muntu n'umwe adakeneye kongera kubona kugirirwa neza n'Imana kongera kubona ubwiza bw'Imana Yesu nashimwe Yohana yari yaravuze Yesu kandi yaramuzi sibyo Yohana yari yaravuze Yesu kandi yaramuzi yarabonye bari baragendanye nawe ariko hari igihe kimwe ari ahantu ari mu gahinga ka Nyaganande atagira ikimurengukako ariko arasenga yihebuye yugaranwe Yesu nadutabare hama rero Yohana ngo azabona Yesu aratambuka Yesu n'umugabo Yesu nashimwe atambuka mugana atumberaho Yohana aravuga ngo ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe n'upfuye Yesu nashimwe ngo maze ashyira ku ikiganza ciwe cy'iburyo ngo arambwira ngo ntutinye Yesu nahabwa icyubahiro arambwira ati ntutinye Yohana arambwira ati humura Yohana kandi nawe muri kino gitondo arakubwira ngo humura Yesu nashimwe Yesu nahabwa icyubahiro hama rero Yohana yongera kubona Yesu kundi gushasha hama Yesu aramubwira ngo jewe ni muzima nari narapfuye isi urufunguruzo rw'ikuzimu n'urw'ijuru Yesu nadutabare Yohana yongera kubona Yesu kundi gushasha ndakwipfurije uyu munsi ndakwipfurije iki gitondo kongera kubona Yesu kundi gushasha Yesu nashimwe Abanyarwanda bavuze ngo Yesu ni mugari Yesu aragutse ntawomumara Yesu nashimwe abantu bararirimba urukundo rwa Yesu ni igitangaza urukundo rwa Yesu ni igitangaza urukundo rwa Yesu mu magunga ntawo rurengera mu bwaguke ntawo rutambuka mu majepfo ntawo rurengana urukundo rwa Yesu Yesu nashimwe akaririmbe naye muramubarira dupatira muri sande ikeye Yesu nashimwe ama rero Yesu ni mugari
aragutse tuba dukeneye kumumenya minsi yose kongera kumubona ukundi gushasha minsi yose. None rero tugende dusoma ijambo ry'Imana tudatebeje, dusoma ijambo ry'Imana ngaha mu Kuvayo, dusoma ijambo ry'Imana mu Kuvayo 34. Ijambo ry'Imana ngaha mu Kuvayo 33 mu ntunge, Kuvayo 33 ku murongo wa 12. Yesu nashimwe. Kuvayo 33 ku murongo wa 12 muri zino Bibiliya zitasubiwemo inimero 103 havuga ngo Mose yerekwa ubwiza bw'Uhoraho, maze Mose abwira Uhoraho ati nabambariye ngo dugana abo bantu, ariko niwamenyesha uwudutumanye. Yamara waravuze uti ndakuzi izina kandi wagiriwe ubuntu imbere yanje. None rero ndakwinginze mubwiriza umurongo wa 13 niwo ngomba guhagarara ko n'umurongo wa 18 avuga ngo none rero ndakwinginze asanga ngiriwe ubuntu imbere yawe koko munyereke imigendere yawe. Yesu nashimwe. Kugira ngo nkumenye mbone kurushiriza kugirirwa ubuntu imbere yawe, kandi wibuke yuko iryo hanga ari iryawe. Aramwishura atuganje nzokwijyanira namwe mbashikane amahoro. 15 Mose aramwishura atubwawe tutajyana natwe ntudukure ino. None niki comenyekanisha yuko nagiriwe ubuntu imbere yawe twe n'iryo hanga? Mbega suko wojyana natwe bigatuma twe n'ihanga ryawe dutandukanywa n'amahanga yose ashagaje ku isi. Murongo wa 17 Uhoraho yishura Mose ati nico uvuze naco ndagikora, kuko nakugiriye ubuntu nakumenya izina. Mose aramwishura ati ndakwinginze. Murongo wa 18 Mose aramwishura ati ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. Uhoraho aramwishura ati kugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe, nivuge mu izina ko nduhoraho n'imbere yawe, kandi nzogira umuntu wo nzobwira ngire n'ikigombo nzokigirira. Yesu nashimwe. N'amajambo ngomba yuko twisangira muri kino gitondo, amajambo cyane cyane amajambo abiri. N'iri jambo Mose yabwiye Imana ati nimba ngiri ubuntu imbere yawe ndakwinginze ugereke imigendere yawe. Yesu nashimwe. Hano hantu kuna murongo wa 18 ashiravuga ati kandi Imana nimba ngiri ubuntu imbere yawe ndasabye unyereke ubwiza bwawe kandi ukundi. Yesu nashimwe. Ye Mose yari yaravuganye n'Imana, kandi murabizi igihe Mose Imana imwiyereka ku mutume, murazi ko yamwiyeretse ikavugana nawe, kandi murabizi yuko hari igihe Miriyamu na Aroni bigeze kwidodombera Mose, baridodomba uburake bw'Imana buraziriringa. Imana ivuga ngo mwebwe wa Miriyamu na Aroni, mwebwe turavugana biciye mu nzozi, mwebwe turavugana biciye mu iyerekwa, ariko umusabyi wanje Mose, Yesu nashimwe, ariko umusabyi wanje Mose tuvugana imbona nkubone. Aha ndondera iki? Ngomba rino jambo ritwereke umuntu ashobora kuba mu ishengero yarabonye byinshi akorewe n'Imana, yarabaye mu ishengero agakorerwa ibi na biriya, agatabagwa n'Imana, Imana ikamukorera ibihambaye, Imana ikamukiza, Imana ikamugendera, Imana ikamwubakira, ariko akagera igihe kandi yongera kuvuga ati n'ubu ngomba kongera gusubira ngo ndagomba kongera kubona Imana yanjye ukundi gushasha, yongera inyereke ukundi gushasha, nongere ndayibone. Yesu nashimwe. Urabona ngaha Mose yavuze ati niba ngiri umuntu nawe Mana ndasabye unyereke imigendere yawe. Yesu nashimwe. Urabona cyane kino gihe Abisirayeli bariko barava muri Egiputa bacikana, nize byinshi kuri ino jambo, natahujwe byinshi,
nabonye ingene abantu bashobora kuba mu ishengero bakamara imyaka n'imyaka mu ishengero ariko iyi Mana batarayimenya. Kandi niko kuri, ni wowe uyizi ngo wirirwe urabesha, ni wowe uyizi ngo wirirwe urikakisha, ni wowe uyizi ngo wirirwe uravuga urusaku, ni wowe uyizi ngo wirirwe urasambana, ni wowe uyizi ngo wirirwe uravuga Imana. Yesu natabara. Ubundi bwo Mose yavuze ati Mana ndakeneye kongera kukumenya, menye mbone imigendere yawe. Aha rero Abisirayeli murabona bari barava mu gihugu Egiputa bacikana, ariko haragera igihe kimwe Mose agiye ku musozi Sinayi, cyangwa yari agiye kuzana ya mabwirizwa, abantu baca bakondorera kuri Aroni. Bakondoreye kuri Aroni batubwira ngo twe nta Mana dufise. Yesu nadutabara. Kandi Abisirayeli bari barabonye Imana mu buryo bukomeye. Imana yarabahaye manu, Imana yarabagaburira, yarabahaye amazi, Imana yarabajabukije ikiyaga, Imana yabakoreye ibintu byinshi cyane rwose. Noneho uretse n'ibyo Abisirayeli hari ikintu gikomeye bari barabonye muri Egiputa. Imana ibakunze ukuboko kwayo gukomeye, ibanje kwica ikintu cyose cy'imfura bakabibona, kandi bakabona yuko mu miryango y'Abisirayeli ata muntu n'umwe agize icyo kibazo ngo abe umwana w'imfura cyangwa muri gituma cy'imfura. Ibyo barabibona, ariko barabona yuko muri Egiputa, muri Egiputa habaye amaborogo, habaye induru, habaye amagorwa. Ibyo barabibona, ariko hagera igihe babwira Mose bati Mose, reka twe nta Mana dufise, nta Mana dufise. None rero ducurira Imana. Nagira ntumire abarongozi b'amakorale, abarongozi b'imigwi, natwege abakozi b'Imana twese, kandi abarongozi b'Imana, umuntu wese asenga Imana asabe kugira iyerekwa mu buryo bw'impemu, abone kure mu buryo bw'impemu. Yesu nadutabara. Uribwira Aroni yagendanye na Mose. Aroni bavanye muri Egiputa na Mose. Aroni niwe yagenda ari umuvugizi wa Mose, akabona ibitangaza Imana iriko irakora, ariko abantu bamubwiye bati dukore iyindi Mana. Aroni yaciye avuga ati nimukaturikire byose nambaye kudapfuna ahandi hose, ibyo bintu by'ubweregere byanyu byose bikature n'abakorera Imana. Yesu nadutabara. Abarongozi turakwiye gusubira ku musaraba, turakwiye kongera kwihana neza, turakwiye kongera kurondera kugira imigenderanire myiza n'Imana, kugira ngo twewe rihangagera neza. Ihanga Imana yagushize imbere, ihanga Imana yagushize imbere, iyo korale Imana yagushize imbere, uyo mugwi Imana yagushize imbere. Usaba Imana, Imana iguha ubwenge bwo mu buryo bw'impemu, Imana iguhe kubona kure mu buryo bw'impemu, ubone ibihishijwe, ibiri amabanga, ubone plan za Satani, kugira ngo umenye ingene uyobora ishengero ry'Imana, umenye ingene uyobora ubwoko bw'Imana. Yesu nadutabara. Murabona Aroni akantu gatoya acaragenda, ugiye gusoma ukagenda kurondera, nta n'ahantu herekana ko Aroni yihagazeko. Reka nta n'ahantu herekana ko Aroni baravuze ati ibintu byabigenze gute. Aroni bapfuye kumubwira, nabashagira ati nimuzanire. Yesu nadutabara. None rero bantu b'Imana, uyu munsi Imana yatugiriye ubuntu, twaronse amahirwe akomeye yo kongera kuza ku Mana, twongere twegera Imana nk'uko Mose yavuze, dusabe kongera kubona imigendere y'Imana, n'ukongera kwereka ubwiza n'Imana. Imana itugire neza. Yesu nashimwe. Murabona rero hano hantu Aroni baca bakorera ico kintu twihuse. Murabona bamaze kugikora, bagatangura kugisenga, bakakiririmbira, bakacunamira, bakagikorera ibyo gukorerwa. Yesu nadutabara. Mose ashitse, Bibiliya itwereka neza yuko we yaciye ku gishapu bya bisate yari hawe n'Imana, byari byakozwe n'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo inyuguti zari zanditswe kuri ibyo bisate zari zakoromoshewe n'Imana n'ibyo bwayo, ariko kubera ishapu Mose acabikubita hasi birameneka.
naha rero imana yacibwira Mose aba bantu ndahevye Yesu natabara abantu ndahevye wirinde ijambo nk'iryo rivuye ku Mana wirinde mu byo ukora wirinde mu ngeso zawe wirinde mu mvugo zawe wirinde mu rudandazo rwawe wirinde mu kazi ka minsi yose nirinde mu biro Yesu natabara hatanze ijambo riteye ubwoba harigiye mbona mfukama ngasenga Imana n'ukuri ndasabye imbabazi muri iki gihugu kubureshora padiri akenda mu mwanya mu biro nkamwakira kutariko ni ku munsi umwe haraje umuntu ngaha aje ndamubwira ntirindira gatoya nakira umuntu ari mu biro yarasanze ari umuntu ari mu biro niko nakira hari abandi batonze mu by'ukuri uwo muntu kirasubira je nibuka yuko naciye mugaruriro ndamukurikira namugaruriye ku rya gatatu uko nukuri ku rya gatatu ndamukurikira ndamubwira nti muntu garuka none bajya abantu ujya muntu arifise mu biro n'ujya muntu bajya abantu bari harya wari kwihangana ariko nawe niwogenda udatabawe umuntu rero yisubireko Mose amaze gusaba imbabazi ngaho Imana imaze kuvuga ngo iri hanga sinjojana naryo iri hanga sinjobana naryo nihanga ritagona inzosi nihanga ritumva kandi abantu ba kino gihe ntibumva Yesu nadutabare abantu kwihana babigize indahiro abantu barabihevye guca bugufi abantu barahevye ntibacemera kugirwa inama n'Imana Yesu nadutabare abantu ntibacihana hariho abageneye kwihana bo hagati mu ishengero bahariye inyuma hariho n'abandi ari bantu mumureko baramaze gushika nakubwira inama ng'uyu munsi nawe Imana ikugirire neza wongere ugira imigenderanire myiza n'Imana Yesu nadutabara ngaha noneho Mose rero amaze gusaba imbabazi aravuga ati Mana nyabuna kumbura wemere ujyane natwe kugirira ikigongo ariko Mose yari umugwaneza akomeye kuko Mose yavuze ati basi utemeye ujyane nabo utemeye basi Mana jewe kumusibanganya mu gitabo cy'ubugiro ariko muhagirira imbabazi Yesu nadutabara ndabipfuje kugira umutima ngo wari muri Mose Yesu nashimwe ndabipfuje kugira umutima ngo wari muri Mose Yesu nashimwe abakeneye umutima ngo wari muri Mose Yesu nashimwe Bibiliya ivuga ngo mubabayeho bose nta muntu yigeze aboneka ari umugwaneza nka Mose Yesu nadutabara nta muntu yigeze aboneka angana ubugwaneza na Mose wenda tubanze nabona kugira ngo munsi Imana yo gutinza inamurira Mose ikayitinza umunsi wowe ukamuzi ukawoza gushika uyikubise mu kiyaga uyikubise muri quartier abantu bazaho muri ngora wiravye ibibazo ufise n'ubukene wogera utavuga uti mutanzi ni iyi quartier ya Kamenge yose genda we ariko yose Mose yitwaza misi yose kandi Mose nta namwe yigeze ayikoresha ukutaripo Yesu nadutabara Mose yari umugwaneza hari umuntu yoyironka niwocagira ati genda ngiye muri Amerika yose nyati umvira president wewe utemeye kunsinyira ndaje muri ico gihugu cyawe ibintu byose ndabyangiriza kandi umuperezida w'igusinyira agira ati ntabara wumvise histoire zabaye muri Egiputa yoga ati ntiwirigure girande ntabara mwarabonye ingene Baraki yahamagaye ntumveye baramugaje waje kumuvumira Abisirayeli amaze kumva ingene Abisirayeli aho bageze bagwana n'amahanga bagatsinda bagenda n'umukunzako Baraki yagize ati ntibiriko barashigaga n'abantu bakumbe hakiri kare Yesu nadutabara ariko rero aba bantu bafitanye imigenderanire myiza n'Imana nta muntu ashobora kubavuma nta muntu ashobora kubirabira akaranga n'ibikunda aba bantu batoranijwe bariko baremera guca bugufi bakemera kugendera mu rutonde rw'Imana Yesu Kristo nashimwe aba bantu barakomeye abantu bameze nka Mose bemera guca bugufi nawe ntakugira inama uyu munsi wemere guca bugufi n'ukugirwa inama n'Imana Yesu naguhezagire cyane hama rero ngaha Mose rero amaze gusoma amaze kuvuga iryo jambo murabona ingene Imana
yaciye ivuga aramwishyura ati ubwanje nzokwijanira namwe bashikana amahoro Yesu nahabwa icubahiro. Rero muri uyu muhango Mose yarose, Mose yabwiwe ngo ubwanje inyuma y'uko Imana ivuze iti sinzojana namwe, inyuma y'uko Imana irahiye ngo n'isegonda rimwe sinojana namwe, hageze igihe kubera ukwinginga no guca bugufi Mose yacura ijambo rikomeye rivuga ngo ubwanje nzokwijana namwe Yesu nashimwe. Abakeneye kumva iryo ganuke n'iryo Mose yarose, murabona igituma dukoranye ngaha twese, nta kindi kidukoranije tugomba ubugingo budashira, nta kindi gituma turi ngaha, twese twifuza kuzoja mu ijuru. Yesu nashimwe. Twese turagomba yuko kuri wa munsi nzamba y'Imana izovuga, turagomba, ndagomba Yesu nahabwa icubahiro, nawe uragomba kuzoshikayo. Twumvise ngo bamwe bazaba baririmba bari kumwe n'abacungujwe n'amaraso, Yesu nahabwa icubahiro, ngo bari ku misozi yera de. Nawe ndazi kubyifuza, ndazi ko wifuza kuzoba muri uwo mugabane w'abazoririmba. Ni iki cyatumye dukorana hano? Ni iki cyatumye tuba hano? Tugomba kuzoshika. Mu yandi majambo dufise urugendo, kandi urugendo rukomeye. Muri runo rugendo rukomeye turakeneye rero kujana n'Imana, turakeneye kubana n'Imana, turakeneye kugendana n'Imana muri byose na hose. Muri runo rugendo wovyanga wovyemera utembeye gusa imigende ya Yesu imwe kubwira ati nemeye kujana nawe mushobora kuzoshika. Ariko ikintu kigiye kugutabara, kigiye kugufasha, nuko wemera kuruka ukavuga uti jewe ndagomba Yesu, nanje ndagomba Yesu, nanje ndagomba kugendera nawe Yesu nahabwa icubahiro. Reka tubandanye usome ngaha ku murongo wa 18, ku murongo wa 17 uhoraho yishura Mose ati nico uvuze naco ndagikora ubwo nahugiriye umuntu bakumenya izina. Mose aramwishura ati ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. Uhoraho aramwishura ati kugira neza kwanje kose Yesu nashimwe. Uhoraho aramwishura ati kugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe Yesu nahabwa icubahiro. Mose yasabye ikintu gikomeye, yasabye ubwizanamo imbere inyuma no gusaba imigendere. Yaciye asaba ubwiza ati Mana erega hariho n'ikintu, niba nagira umuntu nawe Mana ndasaba imbere ku bwiza bwawe. Imana ishira mwishura ati ukugira neza kwanje kose Yesu nashimwe. Nzogucisha impande yawe, nivuga uwondiwe ndakwibwire birakwiye yuko Yesu yongera gucisha ubwiza bwiwe, yongera gucisha ibyiza byiwe kuri wewe, hama yivuga iwawe. Yesu nashimwe. Simba wa Yuda anamuruma, Simba wa Yuda anamuruma, Simba anamuruma, Simba wa Yuda anamuruma, akinguruma kamege ya okoka, akinguruma sisi twabarikiwa. Simba wa Yuda anamuruma, Simba wa Yuda anamuruma, Simba anamuruma, Simba wa Yuda anamuruma, Simba. Yesu nashimwe. Rero hariho ibintu byinshi urabona yuko bana b'Isirayeli nta kintu cyatumye Imana ifata ingingo, Imana ikavuga iti jewe ndahagaritse kujana nabo. Icyatumye Imana ifata iyo ngingo byari ibyaha. Yesu narutabara. Icyatumye Imana ifata ingingo byari ibyaha. Kandi muri iyi minsi abantu bariko barasenga ati none ko jewe senga sinishobora, none kubaho napfukamiwe,
bimeze gute? Mbega none Imana yanje ntiyumva? Sijya kuvuga ko ari ibyaha, ariko bishobora kuba ibintu bibiri, bishobora kuba ibintu bibiri bikaba ari igeragezwa urimo, kandi hakaba hariho n'ikindi kintu cyazibiye imigenderanire yawe myiza n'Imana, cyazibiye gituma utabona ubwiza bw'Imana, udashikira ubwiza bw'Imana, udashikira ngo winjire mu nyonga y'Imana, wumve ubone ukugira neza kw'Imana. Yesu nadutabara. Aha ugiye gusoma rino jambo ry'Imana riri mu Efeso, sabe semiti tashikira kusomere mu Efeso kane ku murongo wa 17. Abanyefeso sabe semiti tashikira kusomere Abanyefeso kane ku murongo wa 17. Basoma izina rya Yesu. Nicyo gituma ibi kabishingira intahe umwami wacu ngo ntimube mugenda kuko abanyamahanga bagendera mu bitagira ikimazi byo mu bwenge bwabo, ibyiyumviro byabo biri mu mwijima, batandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana kubwo kutamenya kuri muri bo no gukomantara kw'imitima yabo, kandi babaye ibitimbe bishira mu ngeso nke mu gukora ibihumanya by'uburyo bwose bifatanije no kwifuza. Ariko mweho ntimwize Kristo mutyo, namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we nk'uko kuri ko muri Yesu kuri, kubabwira ingeso zanyu za kera ngo mwiyamure wa muntu wa kera abozwa no kwifuza k'uruhendo, mugahinduka bashasha mu mpemu y'ubwenge bwanyu, mukambara wa muntu mushasha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no kubera kuri. Yesu nashimwe. Ngaya majambo nabonye ndiko ndasoma ariko arabuza abantu benshi kubona ubwiza bw'Imana. Ibi bintu bikorwa biriko birabuza abantu benshi kwegera ubwiza bw'Imana. Ngaho ijambo ry'Imana ryavuze ngo ku murongo wa 18 ivyiyumviro byabo biri mu mwiza. Abantu benshi mw'ishengero ivyiyumviro byabo biri mu mwiza, biri mu mwiza, batandukanijwe n'ubugingo bwo ku Mana kubwo kutamenya kuri muri bo no gukomantara kw'imitima yabo. Abantu benshi imitima yabo yarakomantaye, abantu benshi imitima yabo yabaye ibiti, kurya ibyaha barabirya bakabirya nk'umutsima, bakabinwa nk'amazi, kandi iyo bariko barabirya babirya nk'umutsima, nta n'agasoni bagira, nta n'ubwoba bagira, barabirya bakaza kuririmba, barabikora bakaza kuririmba, barasambana bakaza kuririmba, bariba bakaza kuririmba, bararaguza bakaza kuririmba. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ivyiyumviro byabo biri mu mwiza, batandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana kubwo kutamenya kuri muri bo no gukomantara kw'imitima yabo, kandi babaye ibiti n'ibihano. Uzoraba inaha ijambo ry'Imana rivuga gute? Babaye ibiti, barashitse mu ijuru, barashitse aho batageragezwa, boba baraho. Ijambo ry'Imana ntubabwire kwihana usibambiye, guca bugufi ntubarondere. Babaye ibiti bishira mu ngeso z'isoni nke, gukora ibihumanya by'uburyo bwose bifatanije n'ukwifuza. Ariko mweho mwize Kristo mutyo, naba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we nk'uko kuri ko muri Yesu kuri, wabwira ku bw'ingeso zanyu za kera ngo muyamure wa muntu wa kera abazwa n'ukwifuza k'uruhendo. Yesu nadutabara. Iri jambo rivuga ngo naba mwarize Yesu Kristo nk'uko kuri ko muri we kuri, ngo mwambure wa muntu abozwa
Yesu natabara abazwa agendera mu nzwe kubw'ibyaha agendera abagore b'abandi kubw'ibyaha yamaze abantu muri karitsiye yambaye umubiri ngo wabotse abantu benshi imibiri yabo yambaye umubiri wabotse ibyifuzo by'imibiri ibyifuzo by'ubushakanye byarabamaze nibyo bagiramo abantu barahwereye kandi bituma n'umushinga bararamanga mu kubikora ntibatinya Imana barabesha kandi bariba barasambana kandi baranabuza bararamanga mu kubikora ntibatinya Imana ndakubwira wewe wicaye hagati we wicaye inyuma we wicaye imbere we wambaye umubiri wabotse uzi ibyifuzo by'ububi ibyiyumviro byawe bicanye mu mwiza ndakubwira inama uyu musunge gihonomu Yesu natabara ucike uhunge ntupfe Yesu natabara wa muntu wambaye umubiri wabotse wa muntu ibyifuzo by'umubiri byakumaze wa muntu wirirwa urakora ibidakorwa uri mu ishengero ndakubwira inama ijambo ry'Imana rivuze ngo babanye ibitime abantu benshi mu ishengero babanye ibiti icyo gituma ijambo ry'Imana rivugwa n'ibintu ntibemere kunyenyuka barabanye ibiti n'ijambo ry'Imana rivugwa bavuga ati vuga ugende rengana abantu bagira ngo patere amani hariho nigeze kubwira acambwira ngo jewe ndeka hariho niko ndabwira ukuri ndamufashe neza ariko arasanga Yesu natabara ndamufata neza ndamugwako ndagenda ndabwira umwana ndamuntu hasubire kuri wera mumuhamagare mubaze neza namwifatiye ariko arasanga wahamagare jewe zishobora kwemera kuririmba n'umuntu nk'uyu nico gituma n'abantu bakorera Imana bagenda bakaririmba ugasanga mwicaye n'abarozi ugasanga mwicaye n'abasambanyi muri kumwe ntagira ikintu kigaragara kuko niyo ubimenye urihorera kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ubona umusambanyi ukifatanya nawe wabona umusumu ukifatanya nawe wabona uri karakora fagitire itariyo ukifatanya nawe wabona uri karagunga mu bucamanza n'abacamanza mwirirwa muragingurire mwirirwa murarenganya mwirirwa muriba ubwiza bw'Imana bugiye kububona nibona gatoya ubwiza bw'Imana ijambo ry'Imana ryavuze ngo ukugira neza kwanje njyana gucana imbere yawe wa muntu wirirwa uriba wamwigisha wirirwa urasambanya abana b'abandi wamwigisha wirirwa urasambanya abana b'abandi wa muntu wamaze abantu mu biro byawe byabaye geto yo gusambaniramo Yesu natabara nakubwira inama uyu munsi ucike satani uhunge uve muri gihonomu ucike ugende Yesu gutabara Yesu nashimye Yesu natabara hari akaririmbo nkunda kuririmba umubane n'umuntu akaririmba kavuga ngo zamini mzigo zamini mauti zamini yao ngoza mwanadamu katika kifo zamini mzigo zamini mauti zamini yao ngoza mwanadamu katika kifo nashangaa mwanadamu utambui uelewe uogopi hasira ya Mungu ayoyo mwanadamu zambi waichukua kama maji ya kunywa zambi waisikia tamu kwako kama sukari wajitakia kifo mwanadamu Yesu dutabare wewe uri kuranja ibyaha uri kurondera urupfu ngaho hunga ntupfe hunga reka gukebera reka kwiyumvira ngomega nabigenze gute hunga Yesu natabara wa mukobwa
wirirwa mu mabwate, abagabo b'abandi wabamaze, abagabo b'abandi kugira ngo kajya kamaze ngujyamo n'umuririmbyi jene ndamuzi amabwate ngaho mugiye kurigana ibisigo, ngaho ibisigo birabamaze, ngaho ibisigo birabamaze. Hunga niwabwira hunga Yesu adutabara. Kubera iki uri kurakwegera ibyago mu muryango wawe? Kubera iki uri kurakwegera guhana abana bawe? Aba bana bari konzira iki? Aba bana ugira usigaye ku ngoyi kubera ibyaha byawe, bariko bazira iki? Yesu ngwino utabara umugeni yongere kubona imigendere yawe, imigendere n'ubwiza bwawe Yesu byongere bisendanisha mu ishengero ryongere kubona Imana, ishengero ryongere gutabarwa n'Imana, ishengero ryongere kubona inzuzi z'amazi z'ubugingo bisendanisha mu ishengero. Yesu nadutabara. Urakeneye kubona imigendere, urakeneye kubona kugira neza kw'Imana, urabikeneye. Umaze iminsi uri kurarira, umaze iminsi uri kuraboroga, sinzi ko ari umukuru muguhanze, sinzi ko ari umurimo muguhanze, sinzi ibiguhanze. Urakeneye kubona imigendere myiza y'Imana, urakeneye guhindurirwa amateka n'Imana, urakeneye wewe urakeneye guhindurirwa. Ndahari Yesu nshimwe. Amen. Yesu nashimwe. Urakenewe guhindurirwa, urakeneye. Umaze iminsi uri ku kirago, umaze iminsi uri nyuma ya Yeriko, umaze iminsi uri nyuma y'imisozi, urakeneye guhindurirwa n'Imana. Yesu nadutabara, ariko kondisiyo ubanze gutunganya umutima. Yesu agomba gutabara. Iri jambo niko ndasenga. Imana yambwiye ngo genda ubwire Abanyakamenge, ubabwire ko bakeneye kongera kubona ukundi gushasha. Yesu nadutabara. Wowe utagomba kumubona sawa, shauri yawe, ariko jewe ndakeneye kongera kubona Imana ukundi gushasha. Yesu nashimwe. Ndakeneye kongera kubona Imana induza mu buryo bw'impemu, ndakeneye kongera kubona Imana intabara mu buryo bw'impemu, ndakeneye kongera kubona Imana ibuza mu buryo bw'impemu. Nawe urakeneye gukura, woye kuba igikuru, intundu n'amarira, intundu Yesu kudakura mu by'impemu byatumye ubipfunya mu by'Imana. Yesu kutiyegereza Imana byatumye ukora. Yesu kutiyegereza Imana byatumye ubipfunya mu by'Imana. Yesu kutiyegereza Imana byatumye ukora. Yesu nadutabara. Bibiliya ivuga ngo Rakeli ararira ntiyirungwa, abana biwe babaye ibikuri. Ewe wagikuri mu buryo bw'impemu, ewe wagikuri we, ijambo ry'Imana rirakurondera. Ivyo bikuri we wagikuri wanse gukora mu buryo bw'impemu, wewe utava aho uri, wewe wamira ahandi,
Yesu ariko araguhamagara, aragomba kugukuza. Yesu natabare, aragomba uyu munsi gutaha. Yesu ahugiriye neza. Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Hari abantu muri kino gihe byabaye umugese. Imana yambwiye ngo genda ubwire abantu bakura ibiyobe, bakura ubuyobe, ibizira mu byabo n'uwo byacu. Imana yambwiye ngo genda ubabwire bakura ibizira, bakura ibizira, bakura ibizira ibihugu byanje mu nzu zabo. Yesu arakeneye kuganza mu nzu yawe. Yesu arakeneye kuganza hajya ahantu uba. Yesu arakeneye kuba umwami n'umukiza. Yesu arakeneye kwima. Yesu arakeneye kuganza. Yesu natabara. Yesu arakeneye kuganza harakurira amashini y'irwako. Yesu arakeneye kuganza hariya mu isoko wirirwa. Yesu arakeneye kuganza hariya muri farumasi wirirwa. Yesu arakeneye kuganza hariya muri kamine wirirwa. Yesu arakeneye kuba umuco, kuba umuco. Yesu natabara. Bagomba mwemuyera mu mutima, mu mutima. Bagomba mwemuyera mu mutima, mu mutima, mu mutima. Bagomba mwemuyera mu mutima. Ngomba kuba nka Yesu mu mutima, mu mutima. Ngomba kuba nka Yesu mu mutima, mu mutima, mu mutima, mu mutima, mu mutima. Ngomba kuba nka Yesu mu mutima. Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Nawe uragomba kuba nka Yesu mu mutima. Ururuka ninde agomba kuba nka Yesu mu mutima? Ninde agomba kuba nka Yesu mu mutima? Reka dusome mu ijambo ry'Imana. Iri ngaha mukuvayo ahanyura muri 33, mukuvayo 33. Reka dusabe Mariko kandi semte kandi dusome mukuvayo 33 ku murongo wa 4. Kuvayo 33 ku murongo wa 4. Yesu nashimwe. Abantu bumvise iyo nkuru mbi bagira umubabaro. Yaba hakigira umuntu yambara udusharizo twiwe two gushaza. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli ko ari ihanga ritabona inzozi, kandi yogendera hagati n'imwebwe n'akanya isase yobatikiza. Nuko rero nimwiyambure udusharizo twanyu two gushaza, kugira ngo amenye uko abagerira. Nuko Abisirayeli biyambura udusharizo twabo uhereye bakiva ku musozi Horebu no mu rundi rugendo rwabo rwose. Yesu nashimwe. Bumvise amajambo y'Imana ngo bumvise bino bigiye kuba, bumvise ko Imana igiye kujyana nabo, bumvise ko bagiye mu kangaratete, ngo bararira baraboroga. Imana ibwira Mose ngo babwire biyambure. Nimwiyambure, nimwiyambure. Umva itangazo rivuye mu ijuru Banyakamenge, kandi turarangije. Nimwiyambure, nimwiyambure. Ibi bigiye gutuma abantu bagira ibyago. Nimwiyambure, nimwiyambure, nimwiyambure. Banyakamenge, nimwiyambure ibi bintu byose baremeye. Nimwiyambure amanyama, nimwiyambure ubushakanyi, nimwiyambure ubusuma, nimwiyambure kumwumva Imana ibigira 10. Nawe urabizi batahigira 10 neza, naho wicara batahigira 10. N'amashikamo ya urazi ko ryaya kugera hinduka, n'amashimwe urabizi ko atamashimukira. Yesu nadutabare. Urabizi yuko uri umusambanyi,
urabizi yuko uriko uratwara umugabo w'umugenzi wawe. Hari abantu basigaye banga na bagenzi babo kubera kundana umugabo wiwe, kandi bakondera umukozi w'Imana akagenda n'umucinya akamubona mu Bugesera, kandi yari umuntu w'Imana, kandi bakondera umukozi w'Imana. Ewe wa muntu niwiyambure, ewe wa mudamu niwiyambure, ewe wa musore niwiyambure, ewe wa muntu nunze, Yesu agutabara. Unabika amaso gusenga Imana. Ninde agomba kongera kubona kugira neza kw'Imana? Turabe abagomba kongera kubona kugira neza kw'Imana. Muriho mbega ko tubaza ntimuvuge. Hari abantu bakeneye kongera kubona kugira neza kw'Imana. Mbega mwoba muriho gaye? Tariki ibiganza turabe abantu bakeneye kubona kugira neza kw'Imana. Ewe wa muntu wewe ukeneye kubona kugira neza kw'Imana, wewe ukeneye guhindurirwa, niwiyambure. Iyambure muntu w'Imana, iyambure ngaho. Hunga gihono, hunga. Abasenzi nimusengere uyu mwanya. Satani ariko ararwana, ariko abantu b'Imana nimusengere ubwoko kugira butabagwe. Hari abantu bagira batabagwe, kandi nawe ugira utabagwe. Ntibazohagarara imbere yiwe, bazohigwa gusa. Mwiyambure rero impuzu zanduye, mubone amari z'ubukwe wagejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Arahoya kuhagija amaraso megina baroya wire. Hunga ntupfe, reka kwihagararako, reka hunga. Zayo, hunga. Ngaho ibisigo, ngaho biriko biragukurikira, hunga. Iyi mpwemu ya Yezebeli ikawukurikira, hunga. Mufukame naho maranje nimufukame, nimufukame. Muntu wese niyunamira Imana, nimumaranje nimufukame, aho mugeze nimufukame. Yesu arahabasanga. Hunga. Kino gitondo c'umugisha. Yesu we, kino gitondo c'umugisha ntuze, ntibigucike. Hunga. Zayo. Impemu ya Yezebeli inyuma yawe, impemu ya Yezebeli inyuma yawe. Mwemu y'ubusama, mwemu y'ubwibone, mwemu y'ubwishimo, mwemu y'amanyama, mwemu y'ukwikakisha, mwemu y'ubusuma, mwemu y'ukutinyana. Wa muntu utigera wihana, wewe nyene utigera wihana, wewe nyene. Reka kuraba mugenzi wawe, reka kwiyumvira biriya, iyumvire ku bugingo bwawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyaba abanyabwenge bokwiyumvira ku bugingo bwawe. Bandi bahezege nange mupfukame ngaho maranje, nange bandi bahezege, kandi nawe wumva umutima uriko urakubwira, nawe niwipfukamire, naco bigutwara, nta mafaranga bigusaba, ni ku buntu. Wewe wa muntu ufukamye, bandi guhezagire, kandi nawewe ntugire ngo twihuse. Yesu aguhezagire nawe ufukamye, Yesu aguhezagire nawe wungutse, Yesu aguhezagire nawe. Hasigaye wewe fukama nawe gusenga Imana. Nawe ufukamire Imana. Nawe utofukamire Yesu, ufukamire Yesu Kristo. Hama gusenga Imana. Yesu abahezagire mwege mwese mwafukamye umaranje, mwege mwese mwafukamye umwicaye. Imanza z'Imana zirabasakayo. Reka nje bisaba umukozi w'Imana aguserukire, atware bano bantu kwa Yesu. Bano bantu bagira batabagwe, abatware kwa Yesu masengesho. Yesu namuheze. Twese muri bw'ijuru
izina ryawe niryubahwe, izina ryawe ribona mu mitima, izina rya Yesu ribonye abantu bose amasinzi n'amasinzi, ahunze urupfu, ahunze gehinomu, ahunze umuriro w'ibihe byose. Haleluya! Turagushimiye Mana kubw'ijambo ryawe, ijambo rije kubangurukanya, ijambo rije gutabara, ijambo rije kurondera intama, ijambo rije kugarura abantu bawe bariko barasanzazwa n'ingeso zitandukanye mw'isi. Aba bantu bari imbere yawe Mana bacumira ijambo, baciye urubanza, baciye urubanza, baravuga bati umunsi wacu n'uyu, umuntu wese aravuga ati umunsi wanje ukongera guhura na Yesu n'uyu. Umukozi wawe Mose aravuga ati tutari kumwe Mana sinobasha kumurihanga. Bene data bumvise iryo jambo bibacutse mu mutima, bumvise ibyaha barimo bibacutse mu mutima. Turarenze icitwa icaha cyose niko kiri hano kuri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo turasenza Imana ngo aba bantu babohowe, babohowe ubusuma, babohowe ubusambanyi, babohowe ubwibone, babohowe amanyama, babohowe ishari, babohowe inzigo, babohowe kutubaha Imana, babohowe kudakorera Imana, babohowe, babohowe, babohoke rwose. Uyu munsi uri gushasha ubugingo bw'aba bene data. Haleluya, haleluya. Muri bo hariho abahaye ibibanza izindi mana barakubangikanije. Ubuzima bwabo n'ubw'abakamenyi, inzira bazi niyo barapfumu, inzira bazi niyo batanga amashano, ariko turasenza Imana yo mw'ijuru kugira ngo aba bantu babohoke, bakire, bakire, bakizwe, bakizwe, maze ishengero ry'Imana ribe ry'ibihebye. Urakoze Mwami Yesu kumvise gusenga kwacu, urakoze kuri aba bose bariko barihana, urakoze kuri aba bose bariko baratura, urakoze kuri aba bariko barisiba, urakoze kuri aba bariko baricuza, urakoze kubw'iyi mitima wongeye kuyegereza. Yesu icobo ukayigumya, ukayirinda gusubira mu isi, ukarinda ibibyimviro kongera kwangara mu isi, abahisha bawe shengero ry'Imana rikagenda ryemye, shengero ryo mu bihe bigoye, shengero ryo mu gihe c'amajambere, shengero ryo muri Kongo, shengero ry'isi. Haleluya, ziriya nzira turazisiribanganije mu izina rya Yesu. Nibabarondera ababure, nibabegera maze baturirwe n'umuriro wa mpwemu yera, nciye bugufi tubasengera gutyo. Ikaze abantu bakeneye kubona ubwiza bw'Imana, bakeneye kubona kugira neza kw'Imana. Bamaze iminsi ariko barazunguruka Yeriko, Yeriko uri imbere yawe barazungurutse nturaheruka, ariko Imana yabwiye Mose ngo ngiye gucisha kugira neza kwanje imbere yawe, mbese nivuga izina, nivuga uwo ndiwe, nivuge ko ndi mutabazi, nivuge ko ndi Imana ishoboye, nivuge ko ndi mutananirwa, nivuge ko ndi mudakehanirwa, nivuge ko ndi mutabura kubigenza, nivuge ko ndi munyembabazi, nivuge ko ndi mugira neza. Imana irabwira Mose ngo ngomba guca imbere yawe nivuge zana ukugira neza. Wa muntu ukeneye kongera kugira neza,
bya bindi biguhanze haguruka musenga Imana dore kandi bari mwasenga bashike hano basengere bano bantu b'Imana bari mwasenga bashike hano asengere bano bantu kandi nasengere kwa bako Imana batabare bya bintu batewe Yesu turagushimiye Mana data wa twese uri mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ukuntu bano bantu bahagurutse mu kwizera kandi hari ibyo bakeneye n'ibyo bakeneye kuri wewe kandi wawe biriyo kubora umutunzi wa byose na cyane cyane niwe wahamagaye abananiwe n'abaremerewe baze kubaruhure none rero turabasengeye mwami bataritse ibiganza ndabigikwiranye n'ibiganza ntibari cubashiramwo n'izina rya Yesu Kristo ubatwenze naho umengo ntibigishoboka kuko ibidashobokera abana b'abantu bishobokera wowe uhoraho ibyo byose bimeze nk'imisozi bisenyuke mu izina rya Yesu Kristo naho yoba ari imisozi y'abadayimoni naho zoba ari impemu mbi naho yoba ari imiyaga mibi ibyo byose bitembagarira ikuzimu turasabye Mana yo mu ijuru naho baba barwaye ibisigo umuriro w'Imana wururuke mu mibiri yabo ibyo bimeze nk'imisonga bimeze nk'uburibwe n'ububabare bitembagarira ikuzimu turasabye icyubahiro k'ibicimana yacu ubugingo bwabo mu izina rya Yesu Kristo uhereye uwo munsi babone inyishu ivuye mu kukwizera bizeye wewe batizeye umupfumu urakoze Mana yo mu ijuru turabasengeye babone ibyiza bivuye kuri wewe turabasengeye babone ikiganza cawe turabasengeye Mana yo mu ijuru naho barabahagurukiye ababo bari hirya no hino nabona ukuboko kwawe kubashikeko uko bubera hose icyarimwe turabasengeye Mana uhereye uwo munsi bagende barabona inyishu ivuye kuri wewe uko imwenye igicu kireyuka urakoze Mana turagushimiye ku byiza byose wama wakoze mwami nyene isi n'ijuru turagushimiye kuri Imana yumva amasengesho kandi ukabura guseruka mu magume none Mana yo mu ijuru ishimwe n'icubahiro n'ubuntu n'ibitangaza mbega ubugingo bwabo kandi ibyo byose biguhesha icubahiro kuri Imana wabaremye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu apakazuka amen. uko abumvise amajambo y'Imana mwese mukayizera Yesu nabahezagire.